Archbishop Daniel Kithiwa kanisene ya Korino na rombete thiri kuoneka Miru na Mpara amwe na mpathuiri irio kuthirwa baugite kuri no batu bo maromba na kwaraniria kenda gutigira mpathuire chithirite irio gwa kagita nandi ni kuthirwa. Nicholas Chabari na Chotariria. Arombi tuseme twina iroria bingi bya Miru yonde. Maromba yani ya kuromba nontu bwa utongeria bwa Miru yetu kuringana na mathina yari kuo ya kiutongeria ukararania na kinya munenorori wa kuo kuria ngui ira cia amba gutira ntu buboya ni maromba mama kweregero kuruthika ntugo ya ruke nini kya mairi thatu na ukujiria Kristo ba airemba kana ba kurino obonthe na kinya Kristo obange bonthe ba ya kuromba nontu bwa mbere bwa kurombera kaunti ya Miru kwithirwa kwina thiri na utongoria bwega na ara kuringana na Bishop Daniel Kithiwa akuwa kinya kwithirwa bagichokia nkatho na kinya kuromba urekerikire Murungu nontu kienini gwa giki igitera kampeni mweri wa mugwanja ikuumire nthangano gatigati ga Korino ria bajite maromba na gavana Kagwira Mwangaza no ria ringa kampeni areta kampeni ciake uku na kuonekana kwina nkujanio mantoni megie maromba mamu itore ko botongire ba Miru bubwe ya nontu kwina kitheto ki Miru sana na utima ndiro tukuona Murungu arome utongerie bo inkorikana ya twariombete ringi 2022 mweri wa mwanja 2017 twarombete kiani kuri gitwenda tukiro Murungu atotongerie bo yari akuri kiringo nturio kura ciara kwe kuringwa tume kwere kauntu ko ka kiani kiuna tukaita otoro Murungu tumira ayi kauntu arekero ntubura atotongerie bo ya kendo rombi wesimiwa na Murungu esimiwe na nyarombe esimiwe na rito maromba resimiwe no tongire ba Miru no tongire ba Miru bone kana butesi maromba muno lakini tukara Murungu utongere bo bukaroma buroma tongere bo kwesi maromba na kwesi Murungu ndikenda Murungu aitenengwe na batu antu ba Miru na ibwa kiromba na ibwa kiro kietu ngabana wetu na bati kwithirwa akiwathania na antu bau bangi bonthe ngabana mabunge na maseneta kenda baritangwira yairite ndene Miru yetu ikenda tukona thiri turi anansi baliuga kinya nontu bakwithirwa baithirite bakirombera kimera akia Mira indi bakona kwina mantu mega makuthina mbere mantu ni megie Mira na kinya gwo kaithirwa bachokeria Murungu nkatho nontu bontu bobu twarombete Mira ringi 2021 mweri 10 tariki kenda na maromba yetu tukona ngaipa nontu yatire ngwembea Mira nonero thoko kinya Somalia na kinya atongeria beto ni kuona kwina umalibo nene nontu ya mwesimu ya kirengo kwitha atari Somalia remba sendra na no kuma area to ya Mira na tena no mura torombeta no rombene ru twarombeta no twa Mira nikenda yona thoko ne rura thoko kinya Somalia kwende Murungu naitite ngwemba twa muribo ya no ntu mantu ya thitie kuhusu Mira na kwe mathina ya no na yati ya Mira twire Murungu na yathiri kinya yo matano ya wiki hii tu tarehe 4 Oktoba 2023 ametufanyia jambo lingine la kumshukuru Mungu kwa sababu amechukua Cyprian Kirengo kuwa ambassador wa Somalia na tunamshukuru Mungu kwa sababu hiyo na tunaombea rais wetu Ruto Mungu aendelee kumbariki na pia akipata nafasi nyingine atuongezee Igembe North pia tupate mtu mwingine mkubwa tutakushukuru Mungu bakiromba kinya kumba kwithirwa Mira ikirutarutwa bantu athuku arayikirite muno kwitikana ati indagwa acha kulevya baliuga bakathi na mbere na kuromba onto babumbanike bakiuga Mira ikathi na mbere na kuona abaita nkoroki tena nya kuambira thoko kena thoko itabo ya yumbo tethania kutena nkararanio kithenya atongeria bonthe bawatanire kuma seneta ngabana uroka Roma arome buboya na MP ba to nabo na MCA na togere bothie bakanisa na banya banjuri kana bawithire twari sauti emwere atethia kimera kia Mira kiume ontu twitwari mbayo mundene twatane kuma mundene mwanka biashara ene kera tumbote thuka weru kendi kumege North Peton Class Chabari.